Hak arpu artri unok pra arja arpulai unong wat RTI right to information hapo ka jala ulawan syakmat ban pentip ba ya kejing samjong u na kejing wat jingtip na Meghalaya Transport Corporation MTC hakabaya day pakajing tungkam bat kiway pat kibenta. Habakran sikilat patai kubur ha press club ubat disparsing rani kumdong wat jingtip RTI ulalap baka MTC kala penmi biang ikipos na kabenta kapos Assistant General Manager EGM kabala dap bandanteng kejing pelat advertisement kabala pentip bayakan kapos la penduk na usnam arajar nrio. Ulo angru bahap deng usnam arjar kat kendai do arja arpusau ketenat MTC kaliyo tang kendai lak na kabali lam yaki kendai teli ki kali MTC bat ketenat kala pelut ru hadu nrio fu arlak nyopsan hajar sanspa saup kendai tingka na kabenta ban siu yaki bala syong tait na ketenat MTC. Tinangkong akwa banai ka RTI report yang ko transport department. Te ka transport department ke banangkong akali hagijindon ki pu santai apo MTC. Te kipus kiba laj hangtai gidon khat santeli kar kum kani ka RTI report. Te jingdon jigilong trei pada hangtai kaba ar kilong trei gidon cispa khat arngut ki regular gidon riu arngut ki kontraktual gidon arpongut bagi wei pada ki staff kum ki daily with staff. Te hangni la thoro ba gidon jigaban kan si onsa la ro ban pendap hadien bala ai promotion ya gitu gi beriu balong genuine banyo promotion trik ngaskuan pentip khindiat yapi bagani kalong serious bagani ka jing don kini ki pu sangtai namar wai kumba yu iya po ka advertise po long time bagadon do kejing create post thamai hangtai kita kadi kapus asistan AGM. Hajing sya kadi asistan general manager la de penduk no rajar khat rio la daw makala. Dre kani kejing wara biang ye kapus sangtai imat kadon hendet kalong ba hajing sya menswa now depot manager lala ban I promotion direct sya kapus general manager ane DGM deputy general manager. Dari kene kejing wara advertise ban ai kontrak namata atli kipus asistan general manager ber asistan general manager bade administratif tikane kalau wara jing ye gitu beriu bade regular bade hok ban yo permission tu kepus te kata habede begane nakaliang ka department nang ni kelakan syai ba on ai karkum ka promotion de kejinggeli rada don mano bawa kejat hantu kawara jinge gitu ibadi hok banyo permission ini curricular tikane gade ke ba lese ka don ye hantu namar ba katik department ning teng lalong kum ka Titanic pinyu ina do ka FIR ka ba ai ka FKGP usnem arhajar ka FIR hantai ba ka don kata ka jing kata ka jingnya tiar kali ka bolong tiadi kitiar ke batat ke bora jing dunong di department namar hatu snem kidon ki bos do sispa nyup hoteli te habakut kidon stang sau hoteli te katu ka RTI jongga FKGP kala wara ru ka nakale formen la thungro ka MS ro report dekar report la verify bakadon sya kata ka jing yale arsap hangta ya po ke department te ke jing wara jong ini ki atli ki puso imat kadon ye hendet tang banyo tang nakada begitu ki kontrak basis nam ta asnem kinde ki stammen jongno dikata kade ki jing ka ba de ki men na support ka ora jing dunong ni men pi berkat pi medur pi nak spa nyup tuli ki bos sa stang sau tuli te jing auction ki bos ro tang hunde snem hajar khandai ha du hajar pusa menta la auction du khandai tuli ki kali tiki jingmi ki by auction ka poi tang khandai lak nam ta khandai teli tikani ke de ke bora jing du nong ya tai ka MTC hawai ka don ke jing ai bos thmai tai ko mulai botuli ki bos ki ba ai hang tai po MTC
de jing kalong ba kini ki bos lada department nang ailat ya kini ki humit kasmo marka ba kajing do nong jing department ha kanong department gade kini humit kasmo mo kalong ba syua tang approval slip ka ba department ka syua accept itu baru khay kini ka accept jong government balik ke kolap na du kanega neka MCCL po sora nadu kaneka MECL unta ba kani MTC babu ni kikas momo kimde ibadon gatin number kabala ban pensya ba tu ketiar kalong genuine tika ba ka jinggali kalong balangok kalong department hadu menta tanena government balik nang pedang kaneka humwis kas momo ini gede ka ketika humwis kas momo gede kalat kamai piswa jono Bat kajing lengok balik ke government hadu mentak nang ailat ini ki humit kasmomo. Kapalong ya kan ka aset jung government ban klem kawai hadin kawai. Kawan ka auction, kawan kajing klem, kawan kumne kumtai. Ting ka phone do kalit buat kalit kambuan sigi engineering phone. Engineering phone mud kadika phone na mentaban repair ya kini ki damage ne ki jingdu jum kitiar. Habaro kini department ki badot. Kata kadika ka balangok kalong ba balik ki department hadu mentak kadang negara government kamai gawe ke sekolah kabalong uniform ya baro ba kitiar de bentiat be napo kikas mano beladon ka tin number kemud kitiar MGP dan ni Mahindra dan ni kitiar gitu kita genuine dan ni Tata kita genuine ba katu kitiar kali kanom di issue dia tapi ailat ikene ke humit kas momo bakan trikam baka government do kapediang baka audit do kapediang dikata de jing ka bakraw ya ka aset jong setiat da kalong kumne mano bod unong kadu dong government na pisa jeno kadi pisa jong ajong fi